Balik kam ai kita kijing yarap. Currently that we are helping. But where is the help? Wherever you go, you have to pay money. Especially in National Paduk. But I help the private institutes, not the government. I feel, but it's the duty of the government to see into all this. What are they doing? What are they doing? Are they just there in the government to loot the state? To increase the bank balance? Or are they there for the public? To see the grievances of the public? Tanda ini penting, aku apa tangki ini penting, boleh syukur. Ini kira jingkiu dor kamtam kedai kebo le sokar pedeng. But kani kerja tang hadin santli ki jela ki election te ayu pidan mandang. Kani ke jingkiu dor ke petrol ke babun ki brio ki ong ba dei namata ka katma mo bodan habo Russia per ke Ukraine. Kan ke jimpe jungi tengim so yaham. Namar ba phiru phiete bhahi ba man hagni ka sarkar India hi ko ong ba ka policy ka external policy jong ka sarkar India ka dei for the country, for the people, by the people. Udang ong tu external affairs minister jungi. Te haba phiapet lu wat ka umpenyang lu kideng yathiet hi na po Russia. In fact, that is discounted rate kun ki ong mo. Namar ka Russia kalau ada kam pala kita pisah ke India kadang dapat larajong hi ka policy inde baka boot bet ya ga baka ong na ka sarkar Amerika kaya hi ka policy rajong ka umpenyang ka thiet be hi. Te hadian ka taru pinapet menta hapo ka international market for oil ka Amerika ru kal apply iki reserves ban khat hakador babiang ban ong hi ba ka crude oil per barrel kadang hover be hi tai $6 na maklanga kam dei ba ong bakal akiu pelat na kala akhir pelat kasa bi hi tu ju idor te ban ong ban penkiu dor pat ko umpenyang ha India ha karukom ba penkiu ha kini ki kindia sni bal ayat te kam chong nong rim te ban ong ban keno ay katmaru dan jing chong nong rim ru em kadai bi hi tang ka policy ka ba ensure ban tax si kibriu namar ba kila padang kami pisale si haka jimpinya election yo lese kidang kam shu ban ongi na state le ban shu keno pe tai thmate dan chong jing nong rim ru jam namar ngine pe ka dor jong ka crude oil mo ba form gini ki petrol products ber khat ka sabi ka jote in fact mangiling la yo tak benar mentang ye thi be direct na Russia obviously ngim siu shu ka dollar ngi siu rubles na ta ke mo tekalong bi kumjo banong ban keno hi kata ka thmate kam la long namar ba phidi man pet kin yu brio lo jong kap nongi sham di sitam hang nim ta ki brio ki baduk ki pli ki ba dependent on daily wage laborers ko mangi ong mangi maki ki don kam mem lada ka kiu lu ka dor baro khat ka khata ko mala ekran mi hang ni baro khat ka khata jur bhai ke ni baro khat te tang khata hi de shu khen ya ka oil so for some people who are defending the rise of prices